Tabering ma acara ta na di balik ibu nampingan itu. Mereka kita sen nomor 370. Modo sonang mamodo mohona martuai na maradian sian ulangi. Sonang mamodo mohona martuai na maradian sian ulangi. Nani ulamu di azol mau jalan namang inut ho susu. Sinur Gulto. Siatano do permulaan ni dagingmu mulak mai gabitano. Alai Tuhan debatah nama no paho. Doho Tuhan Yesus Kristus na palua hoko siat dosa. Doho todi parbadia nama joho Tuhan uluan na sorasuda. Ima mangaramoti orbu ni bakem pai maro ari parpudi. Amen. Ayah pala Tuhanima natuat sogot sian banua gijang martole-tole mardongan suara ni situa ni suru-suruan ni debata doh mardongan sarune ni debata dumi hehe majumolo akkana mate akka namar hite-hite Kristus martangiang mahina ali Tuhan debata amanami na di banua gijang podo debata na punahami ro di sudengo dunami sailehon mahiras ni roha di hami asa marlas ni roha hami paimahon Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami saha tu tangamu mato dinami doho daging nami asa unang lilu hami di ujung ni ajam nami sailehon to dimi manogu-nogu hami asa diramoti hami molo hubulus sami rurani linggoman ni hamatiani asi maruhami sai pamasuk maham sogot Tuhan sonangan nasudeng gani. Amin. Mari kita musik. He do musik pamatakon si antano mano. Musik pamatakon si antano mano. Suang mangulu bahenon itu aku, haleluya, haleluya. Suang mangulu bahenon itu aku, haleluya, haleluya. Inasa matiki tu keluarga laho madabutano songot tadda persirangan tu inang. Nang jumoloon dipasah ma di bagasan mardongan hatan itu hanta Hurak sana mabat dum je urgat di sewa no penunga per itu yang udah selesai mundur ya gantian ya tinggal mahan jalan mai iya saya berangkat sudah selesai pulang masih tano mau cara menang cara